Na batabetinga ande tokora proper research tolena kitokonyora mugavana Nyamira in 2027. Bono tokamahonyoranga Nyamira na Kisii gosaba constituency pi ndo lichiko. Ne lichiki elio Dr. Kengo Fred Matiang'i. Bono lichiki elio na kitigo teba. Twake kuruguru mpaka nse abantu ba Matiang'i. Matiang'i agoteba gitumu akiro president tomwe chief foot soldiers. A governor, senator, mujumbe, women rep, MCA, kiregento kabisa. Tomwirire. So that bamokonye gukora igasi kusiya ito. Bono tukurikiriria sopo governor ba Nyamira. Igojo otari na Matiang'i. Oyo otari na Matiang'i. Ertayo. Tchakero. Ekore ndongo teba kusiba mitose muri mwezi. So long as Matiang'i ali president, ondebe njole governor Nyamira egasi mpaka ekoro. There is no way. There is no way inge county ya Nyamira as Matiang'i akuru ereire kale president. Teko nyarikana. Diembe nali gali bwate obugara. So there is no way umundare moke ai karanse ofisiarale na Matiang'i ali president. Awu Matiang'i tawanja. Nani ndoba gusin togwanja. Bono ige ndike tanga ntoko consider no muntu na Matiang'i. Now, tiacha kurikira abantu na Matiang'i bono ige. Abantu basabiro governor Walter Nyambati, Walter Chanua, Nyalibo, Ben Mumanyi, tukatwara mungwano kurukunga Kongo Mugeni, Jerusha Mumanyi. 6. Timothy Bosira taracha sikula kidi atumubeko, taracha byatebe laki abu 7. Ona sabu 7. Tiatura ligiri mbareba na Matiang'i. Timothy Bosira, ono DM treasurer, taracha Matiang'i. Kakutangaza well and good na wako ba considered. Number 2, Walter Nyambati, oina serikali yako na eregas. Already ereba no very risiko. Haya, number 3, mungwano musibati kurukunga Jerusha Mumanyi oyuna yaro kurama Matiang'i Nyamira county. Oyito amuruzi risiko ya garari Jubilee ale UDA. Now next, tosabona Walter Chanua. Walter Chanua oyibaro taratangaza saveret. Lakini nibintu bikoro ngowale candidate ya UDA Nyamira county. Next, twatigaira nangu Ben Mumanyi. Umungwana aro banda bigo Kimoni timo maiti byego bali mubule gasa comment section amagwande Kimoni ngo anye mubate contacts link me up tomokora interview atataina ki na kiabangite. Ben Mumanyi na muliki ngo monyorano mwakirana interview. Next thing ana soko ngo mogeni igo one by one. Haya, next bono twatigaira ndo balinga babere pale ase Matiang'i, that is Ben Mumanyi na Kongo Mogeni. Now amuno igava nekuru. Kwa nevire omugago ito Nyalibo na so serikali. Mwezi bimwara ekyama ni kya Matiang'i. Asa abantu bawo ni Matiang'i nera. Ekyama ni kya Matiang'i. Matiang'i nero konye to kerubo kambi buli. Arafu kumagumuka ugatwara chiba election Nyamira. Matiang'i agokole campaign asutata chetiononya. Matiang'i akere birogo biya. Ega magonya kana kere birogo biya iriru ogamagumuko kabaira ase UDA bakaswa 2 term. Boniga anasimbarati nigente kemo mabwatanire Matiang'i mokurwani ase gusiye ito. So the fact remains Nyalibo X. Bondo tigena ndo balinga babere Ben Mumanyi na Kongo Mugeni. Okongo Mugeni nere senator Nyamira. Buna ngweteru masiko genda. Okongo Mugeni na like recruiteni oba senator bwaye wa Nyamira. Lakini kara amwe ko gendo po governor iko paka bai wana Ben Mumanyi oyo mobaso eke oyo ndaso eke. Lakini so far una manganali Okongo Mugeni barati karo senator. Iko bono ngutubate governor aspirant Nyamira county Ben Mumanyi. Now Ben Mumanyi no musanyo Matiang'i nene nkageretenga nero kuchukwere Jubilee ticket Nyamira county minjo sore wipe out na charu ninche muligi mobole na ki wipe ole bado kose Jubilee ocho kosoa keto ko pima kuruabu. The fact remains singa na like likoba a governor aspirant o Nyamira county against awande boss. Ben Mumanyi alingo muchumbe twice barabu constituency. Kirale ngororo ondo barabu ndebesa comment section na kia korte gas. Kulingana na injo somete Mongoli. Ben Mumanyi na kama very frequent yako cha Mongoli utoka na school fees especially bus ya karule sana. School bus ya Mongoli I think Ben Mumanyi otoleterete. Menyenyali Ben Mumanyi na achitoa contribute. In fact Mongoli ya school bus ibere. Haya meya Ben yende ya Bible. Alafu menyenyali rute yende. Iko school bus na rute sana. Chipara Ben Mumanyi na chigolete. In fact Ben Mumanyi
na bete felt ne ground na kira nete kabere ngoba tabinda butambenga koro mujumbe Nyamira kwenene kabere njanya kwa bangambosa aba 90 banyamira mbarocho buyambaro gukora ari tari raisi koirana kikoiranire igabantu barode gasiokara so far muna tokugwana iga Ben Momanyi nere the favorite now from the opposition side ojugo face Amos Nyalibo ninje ndigerti numbers buya but ginkurigere Ben Momanyi so nyora bagetutu bamoko boko mo especially angoko ya mwengeti angambere Ben Momanyi it's done it's done so Ben Momanyi rigangoko matavi ngendozi gorubagetutu and then mutige to deal na maswati oyu Jerusha Momanyi na avandi lakini ngoko ya got that endorsement it is over so far angoko tera kwana bya totena ki itola si Ben toro Kongo kosinyaliba lakini ngento might azimati yanyale na ngoko yego chikoba igobono basically Ben Momanyi is safe oya no Kongo mogeni baranzoko to 2027 na abako mokamoleta ndu we have no problem so long as majanga thinga Ben igakoba no Kongo niga. That is why I wanted this and that. We will support. Ntobwati any option other than giving our best to that line. Kagora bono nchira kitura amati yanyo president tumakoba ntomwa omo governor ntomwa omo jumbe ntomwa omo senator. Talevo soku sana mo especially ko rugusi. Ai bono yeye ndu to dictate mnaba gusi loyalty. Nule na matiyangi. Yakogara tuensi pito chances si amatiyangi. Omo bwachira gusi twanyora magendera. Nende boni ikati yango tenge kireke matiyangi ochukuli gorare. It's not all about just matiyangi obe president. Ya nende ntoka netigu sito chamo. Ikobono tuamwede kambaya mbaya. Matiyangi mpaka ralia etebe imi. So igopo governor tuachaki ku dissect. Ngorangora ngotekire shape ngonyara tole ngaitobento koba. Lakini tobento kwa agree Nyamira tutulibija. Yabona. Nyamira tulibija juzina raga document yo circulate nga 25 million inchi ibetu chukwa gachechirara. Chibese kuro chi World Bank tokwana ne chibese tuche twerani njibende chako legacy engi aba na inchi mbago rani chibese chitakole tigasi. Mwasa be loan osichi grant chat abantu banyora magendero mwali chibese. Keti ero ni gwakanu abana inchi banchi gwakana. N'abantu bali chibese noyomo. Ntuli chikwalo such kind of politics. Ntwala ngichi street altote Nyalibo must go. Bono mugagana necheche in 2027 bono notokale. Mwakanga Nyalibo must go dimoigo notokale tebe. No to carry out to work a campaign so that if I want to see back with what you have an inch of Nyamira out. Take on your canal Keroka as it say to bull. No talk as to your out this up. The little tense. None to what the dustbin the entire Keroka town nature. Keroka. No, I can't say Nama top, the young and then save. I still con your macho is having at the young Sava Magoko. Now could not top. Yakograset budget taicho. Boni gamno tuku kwan chiparto ya wata yavunguli mchiruku last year mpaka bono nchirale tote wingi mbrango tu mbra ya asirrepi yangere koirana mama go chaka okoraki kota tenende mbra tigira asira toboji koli machipara wewe boni gatole unyo kwa unyo sako kwa bako ko make sure nga twanyora magendo Nyamira county yakogera governor na bengi president ye county chibesa nko gwalichia na bananchi kuna tax chibesa chichi wende kutumeka kokonya bananchi banyamira lakini njiri kuba konya we will not allow jatwa migriaro yakora Nyamira turani mega chinga kichintambe ndoba the development event okole kana bune event ko chinya kitali boni ngono tukugamba okay ndoro ronji badi malioko where are the money sia malioka kiti dispenser njijo kuikimu nyagitali kuikimu rore nyagitali yoka ni chibesa uchi nyagitali yako bange buna bono sitali Keroka tunyore ngali Kenya ngokolere abantu bali Kenya nyo chabali Keroka kubanga chira inyoro ya ibako gendali baruali ku mondera neka lakini bona senge chobesa nchiyo dispensary chinjiri kora sikubya kama konyoranga malioko taijo omuntu gwikali ko 500 arusi umoroireka paka Keroka 500 njaye kugura kalioko njaye kugura ndagera abana bali batigara kambaye kuguruchi nyeni wekatuligie nchera viongozi bitu bira rosyo bugima abanenji baka weide bakonyeke kusiturana na mega bya muno sana.